Dobro jutro ljudi, pozdrav. Hello. Hello, nova frizura. Evo kako sam sebi čudan ujutro. Sad sam se probudio i sada je ovoliko. Točno 7 sati, super. Gledam malo komentare šta pišete ispod videa i vidim da niste oduševljeni baš s ovim videom gdje sam cijeli dan jeo samo crnu hranu. Znam da nije zabavan video kao onaj roza jer je sporo, htio sam malo umjetnički to nešto kao crninu prikazat, pa onaj pauk na kraju glupi koji se želi ljuljat na onoj ljuljački, ali ne može jer je mali i glup. Snimit ću još neka isprobavanja sa bojama, vi slobodno pišite, možda bi mogu plavu, zelenu, žutu, nemam pojma, vidjet ću. Ali, svi ste mi pisali jedi ovo, bla bla bla, a jedan komentar, samo malo sad ću ga naći. Sonja Krnjajić, pozdrav Sonja, pogledajte ovaj tu komentar, ostavio sam i srce. Sonja, jel ti mene želiš ubiti? Izazov prihvaćen, prihvaćam izazov. Ako crknem od gladi, onda morate kriviti Sonju. Tako da, Sonja, prihvaćam izazov. Današnji dan neću jest ništa. Samo ću pit vodu, to smijem. Eksplodirat ću. Šta sve neću napraviti? Hello. Ljudi, ja vas molim da pogledate na što liči moj stan. Znači, mene je malo sram, ali ja vam to moram pokazati. Znači, možda se opametim. Pogledajte ovo. Fokus! Dajte vi meni recite da li je to normalno. Znači, da je moj stan tako odvratan. Ajme, ja ne znam zašto ja snimam cijeli dan bez hrane, ja ću već sad sam gladan, pojest ću jastuk. Samo da se pohvalim, prošlo je čak 8 minuta i nisam ništa pojeo. Da, ako niste primijetili, i obrijao sam se. I mislim da je to bila najveća pogreška koju sam napravio u životu. I zašto je luster u kadru, a ja nisam? Mislim da se iz ovog da iščitati da se ni kameri ne sviđam, da je ljepši luster od moje face obrijane. Ajme meni, šta ću danas raditi ako neću jest? Moj život danas je patnja. Patnja. Ajmo u šetnju. Sve mi se čini da bi ovaj video mogao postati jako interesantan jer ima oblaka, mogli bi me gromovi i pljuskovi odavde otjerati. Sad ću vam pokazati gdje sam htio uvijek skočiti, tu inače ljudi skaču s ove stijene. Vidite onaj zub tamo. I onda skaču dole. Ja ću isto to vjerojatno napraviti za jedno 100 godina. Ovo sve što vidite dole, to su vam sve nudističke plaže, tu vam sve budu onako gole babe i goli didovi, ko tuljani goli onako leže. I onda ljudi tu šetaju, djeca i gledaju dole babe kako se prže na suncu, cicate. Prošlog ljeta sam tu odletio s biciklom, ispao mi je lanac, ali vidite kako je to zeznuto, znači klupica tamo i tu dole odmah može se dogoditi da padnete dole na stijenu ili na golu babu. Dobro, ako je deblja baba onda ispadne ko jastuk pa ti ništa ne bude, ali inače ako padneš na stijenu, polomiš se. I sad sam skužio da pričam sve i svašta, samo da ne razmišljam o hrani, jer današnji video je moram provesti 24 sata bez hrane. Nešto je u grmu. Ok. Možda nešto jestivo. Nećemo. I tu isto budu nudisti. Vidite, toliko strašno izgledaju ta gola tijela da su čak i stijene popucale. Prestrašno. Ja sam gladan. Isuse, di je još do ponoći, ja ću dobiti živčani slom, ali stvarno. Znači, plaže su top. Još je super kad nema nikog, kad je sve prazno, da je bar ovako po ljeti. Cijela plaža samo za mene. A ovo tu, ajme nikad nisam, idem se popet gore, ali mogu? Uspio sam, iako neću se baš previše micat. Opa, ovo je trulo na čemu stojim.
pa se ja bojim da ja ne padnem i ne polomim se dole, ali pogled ovdje je super. Ajme meni. Ovo je wow. Malo mi se vrti u glavi. Idem se ja spustiti dole. Uglavnom šetam se po plaži i naletim na ovo. Nađem ovaj štap i padne mi jedna super ideja na pamet. Ali super, pazite sad ovo. Sjećate se one scene kad je Isus... Jel to Isus bio? Kad je udario štapom pa se razdvojilo more. Sad ću ja to probat napraviti. Zato jer me štap podsjetio na onaj štap iz Biblije. Evo ga, ajmo. Ok, ovo je bilo tako glupo i smiješno. Ja vjerujem da je vama ovo jako zabavno gledati kako se ja glupiram, ali ja moram doslovno raditi bilo šta da se zabavim samog sebe, samo da ne razmišljam o hrani. A tek je 10:30. Ili... Da, ne znam koliko je. Neću uopće razmišljati o satima jer dođe mi da se s ovim štapom mlatim po glavi dok ne crknem. Stalno mi ostavljate poruke kad ću zvat onu ludu curu. Ja nju zovem, ali ona se ne javlja. I evo ovim putem, Vedrana, Tihana, luda curo, kako god. Ako si mi poslala broj, zašto se onda nećeš javiti? Zovem te, ne javljaš se, javi se, please. A sad se vraćam gladovanju. Znate šta, meni je ovo tu nekako dosadilo. Idemo u Selce, idemo se provoziti još jedno 10 km. Do ovdje sam pedalirao 7 km, sad imam još 9 ili 10 km. Super, trošim organizam, a nisam unio nikakvu hranu. Bravo. Na kraju videa ću vjerojatno odjavu raditi. Pozdrav ljudi, nabacite like, a bit će kostur, ne ja nego kostur, tako da super. Selce. Hello, znači došao sam u stan i mrtav sam. Mrtav, umoran, znači toliko me taj biciklo iscrpio i sad sam još gladniji. Još sam gladniji. A sada je 12:05. Tek 12:05. Ovo je postalo mučenje. Ovo je mučenje. Ali palo mi je na pamet šta ću napraviti. Mogu bi konačno počistiti ovaj šugavi stan koji izgleda kao da je pala atomska bomba. Jel se inače vama da čistiti stan i tako to? Meni ne, ali moram. Samo da ne mislim na hranu. Znate ko je trebao ići čistiti stan? Ja! Znate ko nije očistio stan? Ja! Znate ko je zaspao? Ja! Ej! Ja ne znam šta je meni, valjda me iscrpio taj biciklo i sve to. I glad. Evo sad sam se sjetio da sam gladan. O, kako lijepi sati, 15:15. Ajmo reći da je pola dana prošlo, a sad ću probat ponovno zaspat da prespavam i drugu polovicu jer ja mislim da ću ja crknut od gladi. U stvari više sad i nisam gladan, sad sam još pospan. Moram se stvarno prisiliti i pospremiti ovaj stan na što liče. Ajme meni, idemo se uhvatiti čišćenja. Gotovo, znači sada je 4:11, 16:11 i ja sam pospremio stan napokon. Sad,
Ovo će vas vjerojatno interesirati zašto je ovo tu ovako, to, kovčeg i to spremno. Znači, ja vam uvijek, ali uvijek imam spakiran kovčeg, jer nikad se ne zna kad ću nekamo otputovat, tako da uvijek sam spreman. U ovom malom kovčegu tamo tu je zimska roba, ljetna roba, a u ovom velikom je zimska roba, iako to se jako lako može prebaciti, ovisi kamo putujem, tako da uspuhao sam se od čišćenja, nije bilo lako, ali baš je sad čisto. Da, znači vidite tu vam obično ja snimam sva ona isprobavanja i tako to. Fora, jel da? Uglavnom sve ću napraviti samo da ne jedem jer danas ne smijem jesti, još mi je ostalo ne znam koliko sati, izdržat ću ovaj dan, mogu, kad sam izdržao to sada onda mogu izdržati još. Da nisam vam rekao, pijem jako puno vode, znači sigurno sam 3 litre vode popio, ako ne i više, jer onda mi se napuni želudac pa nemam toliko osjećaj za gladi, ali izdržat ću ja ovo. Ljudi moji mili, evo još malo i ja sam izdržao challenge. Sada je 9 sati i 6 minuta i još svega 3 sata i challenge je gotov. Ja sam proveo cijeli dan, 24 sata bez hrane. Jel vi možete to vjerovati? Ja ne mogu. Iako jedem svakih 5 minuta, non stop mi nešto iz usta viri neka hrana. Ja ne mogu vjerovati da sam ovo uspio odraditi. Ali moram se zahvaliti ekipi koja je bila sada kod mene upravo. Bili su kod mene par sati i jednostavno maknuli su mi misli od hrane i od frižidera, pričali smo o putovanjima, dobro, pričali smo i o hrani, predložili su mi šta da pojedem u Beogradu, u koje restorane da odem i šta moram isprobat. I tako, ovo je moj najbolji prijatelj danas cijeli dan, ovo je 3. boca vode, znači 1,5 litra, znači 4,5 litara vode sam popio i da. Osjećam se kao žaba, u lice sam dosta iscrpljen jer tijelo treba hranu, a samo pijem vodu. Uglavnom, sad imam još jedan telefonski poziv za obaviti, frendica mi je poslala poruku da joj se nešto javim i kad završim taj razgovor idem direkt u krevet, idem spavat jer ne želim se dovesti u situaciju da popustim pošto su mi sada već živci onako totalno slabi i da userem cijeli današnji challenge. Kad sam izdržao cijeli dan ne želim sada 5 minuta prije ponoći otići u frižider i nešto pojest, napraviti si čokolino ili nešto ili ne znam, napraviti nešto što ne bi smio napraviti, tako da obavim telefonski razgovor, skačem u krevet i još vam se javim za kraj. Vidimo se. Ej ljudi, evo da se javim prije nego šta zaspem. Hvala što ste bili sa mnom ovaj video. Današnji dan mi je jedan od najdosadnijih ikad u životu i upravo sam shvatio da je hrana ono što čini život ljepšim i današnji dan je bio živo mučenje bez hrane. Sada je, samo malo, sada je 10:30 i idem u krpe, idem spavat i ne mogu više se mučiti. Sutra kad se probudim poješću dinosaurusa. Tako da, ako vam se sviđa ovaj video, svakako nabacite like. Mislim da sam zaslužio jedan veliki like, s obzirom da sam izdržao ovaj užasni dan. Pretplati se na moj kanal ako još nisi, zaprati me na mom Instagram profilu. To bi bilo to ljudi što se tiče ovog. To bi bilo to ljudi što se tiče ovog videa, gotovo, završeno, odjavljujem se, ne mogu više, idem spavat. Laku noć, bok.